here is the marriage registry office. So before the big ceremony, this is where everyone comes. So first you come here and then you go to the Faifekau, you get married and then you go home or whatever it is, wherever it is that you want to go party, that's where you're gonna go. But this is where you have to come first. However, I'm not gonna Thank you. Pues yo que ay marido hanya tu perawatan info que le ha que tiene mari. He didn't even want anyone, not even my parents.
Ke tau laki ho ka tau toka mo whai ka. Okay, we'll be on the Facebook. I'll go text you. Nai pe tahe ki hona no ko ta ku no ko I mahina o ko ni. Comfortable with English or so ka toma pe sa ki. Ka sa ki ko pau I to lu ai na ko mata ko ni. Daniel Bruno moi moi ko ta wu ma ma lu ni te man ka le ka ma ki la yo la to ko no po I fas mo ya ki ton te ia. Nicole Senolita Halalova ko ta o ta hai ni te man ka le ka ma ki e ki ewa no foi só para para sorteia kata muito para que eu não tô para te dar por pé não valeu que tua cá. Would you prefer to speak in English or okay? Betul fokawan buat ke payaman betul para. Kami me petanga ta kwa Daniel Bruno moi moi ta wavalu. Egman mi fas moya. Kami me pe ate fine kwa Nicole Senolita Halalova ta wataha. Te mari me sa po ta fa hao. O kata ki ngui fa ta mai. O kuma fuakala. O ikai ha me whakalao. Ke ta ofi aki a e mamalini. Alo kata ke uma te tapu. Uma te tapu. Alo lo ni fa se a pa mo, yeah? Kata ku au famon ta kau to pe ta itu tu ho ini siasi. Ko mo lai sini o si lo to ho mo to ta. Mo mo ta to. Malo to ko la lai, Malo. Let's take the picture of Manda. Good.
Hao go te utai ko hao ko ka fai tai ko tau lo hao ko ka no fai hao we io tau ki ho ka ta Okay. Oh yeah, I'm going. 1, 2, 3. Smile, Sia. Yeah, just go to the silver. I got it. Io, te mari mo au ia. Kai wana hene. Wana hatu no fo wana mari ko ta hai ke. Wala haka mai ke.